Biishopu abandize no kurambura project ziriyoni zikorwa ahishomereri bakeretera umushenyi headmaster we na board bakabagurira cement bakareta abafundi bakombeka icombe ko turimo cona icombe ko cyemiryango eshatu cona combekerwe project z'abana. Omu butumwa bwahereza beji abehananjerize kutamana mu kushoma bakaruga habyensi. Virginity is not only for girls, but also for boys. You pass through all the stages, the childhood, the youth, and time comes for marriage, you are still virgin. Don't you see it in the present? What a joy. Abejo kurgo mu mashomero nka Baroma Hillside, Blessed Jewels, Offord Modern no beteranira hishomero rya Bigure SS okushabirwa. Ishomero wa mnonga bwo kwatu abataya yise Bishop wa Eastern Missouri Diocese, Right Reverend Bishop George K. Gasibura kandi waba agiye kushabira abana mu ishomero na no kureba yabatebekanisa imitima yabo kubarakora ebigyezo. Abeji bari kurenga 26 batirwe hemikono omugandi abebembezi b'amashomero ga government mu district ya Rwampara nebenda ministry by'obwegese yongere sento mu mashomero abo kwa mashomero ga government hamwe no mubaro gw'abeji n'ugweyongera aba ebabwambere obabire barya hamukoro go kurundana sente ezo kunduza ishomero rya Nyihanga Primary School omu Rwampara. Structures ezumwe zikuzire kukira munonga amazu g'abashomera saga kurire kimwe twinehanje ibiri zirahaba asabasa irikurarwa mu headmaster n'irikurarwa mu director of studies na deputy izindi zikurire kimwe nezarko mu Rwanda kaga mu Rwanda shanje kandi administration block ejekombekwa enyumaho muri cyanana na gumwe yayombekwa bazire hate kuzire nejwa kuruga nkuko kurebeka. Recently last muka results z'2019 izaletire obis the old students abashomiro mu shomereri kubarebere aha mukutu bari performance ya Nyihanga nkishomero mu district yona tukatu second to the last, so district tense ya Rwampara so chikaretera obis bijo mu shomero kuchondoza enshongeza risishomero garikenya. Amos Kamkunda uriyo mnyishengero wa Rwampara County nagira ngo ministry by'obwegese ne kongera mu sente ahabwo kubomba rugwa beji n'amashomero nebyeyongera koka tuje kutaho buryo turebe ngo umushoro gwayo kweyongera n'obuhereza twabongera aha mashomero kaga twine nangwa okwesimo misho yitkuza revenue neje kweyongera rero kurabo mu oil yitu iyo timba president turena bagambira ngo mwaka 2025 revenue income ngwera hatanje kutahamu kwene ibyo ntirengo nibije kongera kuyamba kongera obuhereza ombanga miliyoni ziri kurenga 25 nizo zirundinwe okutandika umurimo ugu. Amakuru agagasha kwa Anthony Twine na Anita Atkunda.